Ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District kabadai kawai na kikenhun kabaju Traimon Sungubha na kapor sakapor hapo kathanya Ribhoi kabalalam khmat dai kong Alverin M Shangpliang ibalong kumi district coordinator jong ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District. Mentakasngi na kaliang jong kane kakenhun kila penlong ya kajing sinret dawai disinfektan ha artli ki jaka ki bakantup ya kajaka le quarantine lan isolation ha conservation training institute kabadon ha khat armer bernihat bat ha kajaka le ya ka thermal screening test kabadon ha khat laimer hajan bernihat. Ini nak kalian ke Swachh Bharat Mission Ribhoi District hak syatri jong ke District Water and Sanitation Mission mentangi dan hang ni po CTI bernihat kajaka ya ke bakal sarkar kala penkret na mentang kuarantin ki beriu jubuan nasa bar ke jela ke jongi iwan hang ni ya ke ban disinfektan ni kini ka ya kini ka kuarantin center ke badan hang ni kajaka bat nakapor nak kalian ke tim ke jongi kelawan ban spray ani ban spray dawai kini ka kuarantin center ka batibu hang ni po bernihat di ngamla ru banai ku blai kerpang ya ka tim ke jongi ke bangi don lang hang ni mentah jibal IT met pat mensim ban tray na ka benta ka imlang ka salang na benta ka dong ba ka thain ku bhai ke jongi na kaliang ka tim ke jongi ngai ku blai kerpang ni madam RM Kurba di belong di commissioner ka ju ko por di belong ru chairman jong ka district water and sanitation mission ke jongi nang tai executive engineer jong ka PG Nongpo di belong member secretary ba di DMHO kini jadi ke nongelam jadi orang ba ki baju aimen sim yang ni nakapor sakapor ki baju peni yang ni ki lat kinti kumnu bangin nangla banang trek hampa susu habede bet kene ke kam ke ba ni sim ya ke kli ya ke imlang kasalang gitu ngi nakaliang ke tim ke jongi nadu basdang juga ni ka lockdown ngila IT met bat mensim ya kaban syakri rengkat ke jingi trailang rengkat bat ka district administration ya kaba ni lana layarap ya kaban mi syakmat kum ki tim lana kum ki volunteer ban lek ban shim ya kan ka senjam ban lek seret dawai kum ki benta ki ba longyo kathan ke dong Ribhoi jongi haji po jirang blok layo bantung ya ke petar khma angka nongpo layo rung ni ke proper nongpo nangta po umsning nangta po berumbang po lumdai kla berumbang nangta po umroi airport ni layo kan lik spray dawai bat kumjuru po Bethany hospital nongpo bar kejuru ya ka guest house jongi Dr. John Sailo kini ke bat kumjuru ikini ki trok di bawan na kini ki bar nasaba ke jela hi trok bukit marbam nakaliang tim ke jongi kalau persyang kat bekot lai jong ibor ban tray na ka benta ke imlang salang jong ka jela ke jong hi borok kawai tim nga bu ke jing kentu na kaliang ke tim ke jong hi borok kawai ibu ke jing kentu syafi ki pai ba nong song snong bangin bu renti ya ka jing tha jong sarkar kum ha ka ba ngin ngide ban le ki social distance nang ta bandeng iki mas angka bangin site ikikti but kaju ko poru ba inlong ki ba penyor bat husiar jadi khamtam habade bat ka jingkhu ki jing subah kum ki tim member kum we na ki tim member jong ne Swachh Bharat Mission ngaso ban penpau ya ka jing ai kublai ke pangru wat di ki nong mikmat jong ka dong ka thain Ribhoi jongi ki balai sim ya ka senjam ka ban wan sakmat pengetrai khamtam hakum jindi ki por kemudian ka siaw ko sian jong ka pertehi borok koi tam jong ka state ba ka jela ka jongi hak ba midon ni kata ka jingile habede bat nu nyang jingpang COVID-19 ngaduai ibu ko jing duai na mata ka tim ka jongi bangin nang yo komet ka bukot ka bakya ko blay udang ri udang sumaringi bangin nang la ban trei khampa susu habede bat ki kam ki jam ki ba midon wat la kalong tibor ibrit ibangi train na mata imlang salang nyimla ru ban ai ku blai kepang ya ka district administration ba la persyang kat la ka ban bit kumbiang gi jing don kam gi jongi kum ka tim nakaliang gi si bo ngai ku blai kepang ti madam ka jing len la de ka jing long jong ti gi nong elam ba
seluruh pok distrik ke jongi yuan ngir kulai ban mi syakmat na ka benta ka jengha jengka dong ba ka thai ke jongi tangi ni kitin beli sibun beli sijang te kumba kan nongut kiron ki member ka tim jongki ka tim ku jongi kumbolong mentang gidon thalai ngun but ki don na preng jongi ni pia na ka group ke mentang ki midon ni gidon ba nyo kangut ni kini ki front line worker ki ba train na mata ka district ke jongi